Ole Bihar and Jargan Missions Field Conference voili na mangazin mek te kan how to te an kalkong video le thalak velte kan thlir to a tunchuma chuanin anin khom lam program hun mandan sang sang te thlir vele thung do ni la voini lama ro rel na te tluang takin an neya ti chuan zan in lama anin khom video velte thlir le ang tlang tin mual tina ko shan fa te thu thung fa ten thanem ngai taka an tan kan tong traya tholom le thil pek kan la khom sak thin te kan in sen so na thin te anin khom pui hlim mel han mu hi achak omin nuam em ani an video te hlim takin lo thlir le ang tuna not Mizoram District Mission Director in thla alak pui te hi unaw nu anungi pastor Thandola thian nu le Pastor Daniela thian nu unaw nu NC moi te anni hi an moi te mayania kan an pasal te thei to patroi om tu nimusunari nu pui fel takte anni hi Jingdar soma changin conference ro relin khom conference hall khatin kan kalai no pang in local boka tichuan ro kan rel so a seminar paper tuile tharawa pian tharna ti te kan hon soile a tuna hian dar khat ne ke mania an chaw tan yang no pang ho chuan an thin tangang lo kan la ngai dewanga gaya section hi kheng ton ya gaya section atang hen no pang lo kala hei an mo pa chuak to le mai chhum mo ani a me la chuak hei la hin bo ka no pang pathum ta hian hei mo bo ka no pang no sem kon me la hin mo bo ka một cuối tu ăn một po hay gì đi po ăn một đất chua cái gì hết số tạ po son đi đi tết ăn sầu to nhiều sầu cần ấy đón riêng sầu cần ấy là mà tu nào hiền đã khắp hết chân rồi riêng sầu tết cần ấy ngã sầu tết cần ấy số revival program in ăn mà nín quay lại đó này conference voili la rente kan hosna seminar ke kan
section on page 1 जो भी यहाँ हो रहा है उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है।
ole ti hian an conference na mun tur bot gaya chu tluang takin pathian hruai na in an thlenga zaina hian district mission director hian hun a hmang hal dona ti hian mipui an local khoma an thu thap maya chuata khian an thu maya ma se an ul sun thei em ani khati chin khani phot se adanga kan ron chhun zom le don nia